iyi si dutuye bintwaye iminsi irenga 3 nkora ubucukumbuzi bwimbitse no guhuza amakuru atandukanye mu ifatwa rya Rusesabagina Paul. Kuba uyu mugabo yarafashwe ni inkuru imaze gusaza, gusa hari ikibazo kitasubijwe na Rwanda Investigation Board. Yafashwe mu bufatanye n'ibihugu byinshi, ariko ku nyungu z'ubutabera, kuko ubu turacyari mu iperereza, ntabwo twavuga ibyo bihugu ngo tuvuge aho yafatiwe, kuko biracyari mu iperereza, ariko iperereza nirangira tuzababwira rwose, tuzamenyesha detaye zose. Twifashishije amakuru atangwa n'umuryango we ndetse nabo bakoranaga mu mpuzamashyaka MRCD, ahari twamenya aho uyu mugabo yafatiwe. None mu by'ukuri uyu mugabo wabaye icyamamare mu mahanga yafashwe nande, afatwa ryari, binyuze mu zihe nzira? Ku mugoroba wo ku ya 31 Bwana Faustin Twagiramungu bakorana mu mpuzamashyaka MRCD yavuze amakuru aheruka kumenya kuri uyu mugabo. Tumuheruka ari muri Amerika, muri leta ya Texas, mu mujyi wa San Antonio. Ubwo tukaba tuzi neza ko yafashwe ari mu mujyi, avuye mu mujyi wa San Antonio. Avuye ko yerekeza he? Ntabwo twabimenya kuko ntabwo yatubwiye ko azajya mu rugendo. Iyo tumenya ko azajya mu rugendo, ubu twari kumenya n'igihe yagendeye, tukamenya wenda n'uburyo yaba yarageze, ntabwo twari tubizi. Kugira ngo yari mu bintu bye bwite bidafitanye isano n'ibi ngibi by'amashyaka tubamo cyangwa se by'impuzamashyaka. Paul Rusesabagina uretse aho muri Amerika yahora aja kenshi, yarasanzwe aba no mu Bubiligi. Amerika yarahamaze igihe kingana iki? Amerika yarahamaze amezi arenga 6. Ibyo mu Bubiligi n'ibyo umuntu yavugaho, hari abantu bavuye mu Rwanda bo muri Ribu nanone. Rusesabagina yagiye muri interrogatoire, avuze ko bagiye no gusaka iwe. Ntabwo rero bamufashe ngo bamufunge, uretse ko hari abantu bavuze ko ngo bashatse kubwira ababyeyi ko banamufata bakamujyana mu Rwanda. Ababyeyi bamubwira ko Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ababiligi. Aho hari ryari? Hashize amezi nk'arindwi kugira ngo ntabwo nibuka neza itariki yariyo. Yari asanzwe azi yuko hariho ikibazo ubutungane bumuronderako? Ntabwo yari azi ko hari ibindi bizaba, kuba baramusatse nabo bakamurika, hanyuma bakajya muri Etats-Unis, nakintu cyamaze kwinjira muri Etats-Unis. Ubu nuko nta kintu yikangaga mu by'ukuri, kuko yazi ibintu byarangiye, ibintu bya interrogatoire bamushyiragamo. Mwari mubizi rero yuko yivanye muri Amerika aja muri Afrika, nubwo mutaza ko bamuvanye? Namenye ko mbibwiwe n'umuntu ko Rusesabagina ari mu rugendo. Nabimenye rero igihe iki, nabimenye ngira ngo hashize iminsi 2, ariko uyu munsi niho namenye ko urugendo yari arimo wari muri Afurika. Agize ati yari mu rugendo muri Afurika. None muri Afurika hehe? Anyuze hehe? Gukora iki? Turabibabwira byose ijambo kurindi. Gusa aya makuru Faustin Twagiramungu atanze ntabwo ahagije ngo twanzure aho yafatiwe, isaha, umunsi n'igihugu yafatiwemo. CNN, ikinyamakuru cy'abanyamerika, cyabanje kwandika gikeka ko yaba yarafatiwe muri Afurika y'Epfo, kigaragaza ko ingengundo yari amazemo igihe yakoreshaga indege ya Ethiopian Airways. Gusa aya makuru nayo siyo. Joseph Mackenzie ukorera CNN muri Afurika y'Epfo yahamagaye kuri telefone inzego zishinzwe ubutasi mu Bubiligi ababaza aho uyu mugabo wari umuturage wabo aho yaba aherereye. Mu gisubizo Ububiligi bwatanze bwavuze ko u Rwanda rwabamenyesheje ku wa mbere ku tariki ya 1 z'ukwa 9 ko umuturage wabo akaba n'umuturage w'u Rwanda byombi yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Donc byumvikane neza yuko atigeze afatirwa mu Bubiligi, yewe nta n'ubufatanye n'Ububiligi bwahabaye mu ifatwa ry'uyu mugabo. Ni amakuru umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Bubiligi Bwana Eric Van Duys yahawe umunyamakuru wa CNN. Amakuru yagendaga ahererekanywa bakoresheje urubuga rwa email. Ku rundi ruhande kandi Trésor Rusesabagina, umwana wa Paul Rusesabagina, yavugiye kuri telefone abwira CNN ko yaherukaga kuvugisha papa we mbere y'iminsi enye ngo yerekanwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Uwo muhungu yakomeje avuga ko papa we yari mu rugendo yerekeza i Dubai muri leta y'Abarabu, gusa ntabwo yari azi icyo agiye gukorayo. Aha niho ubutasi bwamwoze runono hakatawe muri yombi nyuma yo kugenzura amakuru y'urukurikirane rw'urugendo rwe muri Afurika.
urugendo rwa Paul Rusesabagina ava i San Antonio muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera i Dubai, ubwo yavuganaga n'umuryango we yagendaga yemye ntacyo yikanga. Gusa akiva i Dubai ntiyongeye kuvugana n'umuryango we nk'uko umukobwa we yabibwiye igitangazamakuru BBC Gahuzamiryango. Papa yari mu rugendo i Dubai aheruka yo kuwa kane. Nicyo gihe duherukira kuvugana aduhamiriza ko yagezeyo. Kuva icyo gihe ntiturongera kumwumva. Amakuru yizewe rero ni uko yafatiwe muri kimwe mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC mu ibanga rikomeye ry'ubutasi bw'u Rwanda mu buryo nawe bwamutunguye. Uribuka wowe twatangiriye tuvuga kuri Faustin avuga ko Rusesabagina yari mu rugendo muri Afurika, ntubyibagirwe. Yavuye i Dubai agiye kuvugana n'abantu bagombaga gutera inkunga impuzamashyaka ye MRCD bataramenyekana kugeza ubu, ndetse yanashakaga kugera ku mutwe we w'iterabwoba ukorera mu mashyamba ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zakuyeho urujijo rwo kuba yarafatiwe i Dubai. Bagize bati Rusesabagina yavuye hano mu buryo bwemewe n'amategeko, yagendaga mu ndege ye bwite private jet. Ubwo ya makuru yo kuba yarakoreshaga Ethiopian Airways ababaye igihuha, kuko ibyangombwa byo kugurutsa indege byerekanye ko yavuye i Chicago muri Amerika yerekeza i Dubai. Bakomeje bati yavuye hano i Dubai kuwa gatanu yarahageze kuwa kane. Bakomeza bavuga bati yaragiye muri kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba EAC. Yageze i Dubai ku kibuga cy'indege Ami Maktoum kuwa kane saa 6 z'ijoro mu gicuku. Yavuye ku kibuga cy'indege inzego z'umutekano za Dubai zibimenyeshejwe, ahava yerekeza muri hoteli yamazemo amasaha 5. Ibi byose byabaye mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko kandi mu gihe gito, nk'uko umwe mu bayobozi ba Dubai yabitangarije umunyamakuru wa CNN. None byagenze bite ngo afatwe? Yafashwe nande kandi hehe? Namwe ubwanyu mwabyiyumviye. Twanabivuze haruguru, yavuye i Dubai aza muri East Africa. Ahubwo ikibazo, ese u Rwanda rwabwiwe n'iki ko uyu mugabo Paul Rusesabagina aje muri East Africa? Iki ni ikibazo nawe ubwawe wakwisubiza, kubera ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zireba imbere n'inyuma icyarimwe. Mu ibanga rikomeye ry'ubutasi bw'u Rwanda, operasiyo ikomeye cyane irimo ibanga rikomeye byatumye Rusesabagina yisanga yambaye ipingu ari muri gereza mu Rwanda. Mu bihugu bikekwa kurusha ibindi ni Burundi cyangwa Uganda. Bivugwa ko yafatiwe muri kimwe muri ibi bihugu ku mbaraga simusiga n'ibanga rikomeye ryo koga runono umunyacyaha intambwe ku yindi, bikorwa n'ubutasi bw'u Rwanda mu ibanga rikomeye. Ahubwo igisigaye ni ukumenya ngo ubu butasi bwamufatiye hehe, nande? Iki kibazo bishoboka yuko atari ngewe uri buze kugisubiza. Gusa bishoboka ko Dubai nta ruhare na ruto yagize mu ifatwa ry'uyu mugabo, kuko leta y'Abarabu yanabivuze ko nta masezerano yo gufata abanyabyaha bashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo kubafata bafitanye n'u Rwanda. None amahanga RIB yavugaga ko yafatanije n'u Rwanda mu gufata Rusesabagina n'ayahe? Rusesabagina yafashwe mu bufatanye n'ibihugu byinshi, ariko ku nyungu z'ubutabera, kuko ubu turacyari mu iperereza. Ntabwo twavuga ibyo bihugu ngo tuvuge aho yafatiwe, kuko biracyari mu iperereza, ariko iperereza nirangira tuzababwira rwose. Mu kugenekereza, Bwana Rusesabagina Paul yaba yarafashwe mu ijoro ryo kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu mu gitondo akigera muri kimwe muri ibi bihugu yaragiyemo. Ibikekwa kurusha ibindi ni Burundi na Uganda. Agafatirwa ku kibuga cy'indege acyururuka, cyangwa se mu nzira ava ku kibuga cy'indege ajya kuri hoteli yagombaga guhuriramo n'abo bari bafitanye gahunda batari bamenyekana kugeza ubu. Hari amakuru avuga ko inzego z'ubutasi bw'u Rwanda zamwoze runono imyaka 10 yose, ku buryo bari bazi ahashinze ikirenge intambwe ku yindi. Icyari gisigaye kwari ugufatwa gusa. None kubera iki bamwoze runono iyi myaka 10 yose? Niki uyu mugabo akurikiranwe? Rusesabagina arakekwa kurema no kuyobora
umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na PDL Ihumure ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga. Hari hashize igihe Rusesabagina ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye aregwa birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi, ubwicanyi byakorewe abaturage b'inzirakarengane n'abanyarwanda mu duce dutandukanye tw'u Rwanda turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, muri Kamena 2018 no muri Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu Kuboza 2018. Naho dusoreje iki kiganiro iyi si dutuye, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu. Ndagushimiye. iyi si dutuye. Iki kiganiro mugitegurirwa na Trust Wallet Studio.